Kanlong ka jingkemen ba ka jingkermen ni kalaway gi kuan samla ka snong Syadrit ribhoi distreng hadin ba kilayo ka Madan ni lekai ba Thymmai Maria sedang usnam Thymmai war hajar ar Plie. Iaka ka Madan lawan ban Plie du MLA ka Umsning constituency ba Jason S Maulong ubala mangru ban penyo ka Madan lekai lengba ka SRWP scheme badla Plie ru Iaka ka sauterik ukala lengkon ar hajar ar Plie harangkat ka jingi sakhilang doba Bobby L Nongbet District Sports Officer uba G Shela Officer Sarkar bala Shongthan uba N Nongrum rang ba snong kas adrin uba SA Kala rang ba snong barim ka Umsning patarim kinongkit kam kas Syadrit Sport Club ki longkme ki khon samla ka snong ki hybrid pat ki we como officer jong sport si na kemen ba kani Madan ba yo Plie menta kani ka kanlong ka ba kaban lam nti pat yaki kena klong berkom juru kidang ilakai kiban mi khwat nang na pokas Syadrit saat berkom juru mli tang nang nir berkom juru berkini khmat pat nam taka ribhoi district berkom juru adin habot kan salam nanti pat bakin yo mikmat sekajela belesi yo kipai man sadu shotaka ka thong bakilaban mikmat pat ye gari jungi Syadrit nadu irong ba shdong nadu kinong yalam shdong nadu ki samla ki longkme batat tat kilawan kendu yang lagi ni kibrai kepada ahli Islam kepada yang batisan ka shdong ka dongkam hakmat ya ka Madan markuba nga jutet mga bakadang kali ke Muhammadan hantai ngatrai ki share lang kini ki arti ki shdong habang ngajusa ki ki program ki bapero bele kai hantai pa Madan ni ka Madan ka badak rumah banayele kai bakla bon bamensal bakin ya praktis ru kamdan jumon banayele kai bah bipikwa ban uruk bumong bipikwa ba kentiu ladi ya kata kasop kapong jong ladi pimla ban praktis bah kani ba bisham jinjar ha na kapot kapor mar ngajuan na kapot kapor program bipikwa dengan tengah yo kan nga perkhat bat nga bo ikisamna hakmat bali nga ngai pi kata kladai kajuk ko bamenta kalomba ngihap hai siya ka sports kung mga jukran na program ki pero kam de shu bang isu ila kay milen kam de shu tang kita ka hobby na kani ka sports nga ngai pi nada pili ka football na laban de kano ka activity mo ba pibdon kita ka sak ko to ya chakmat bat kadi ka linti Bapinyo kata kamay gaji, kalanti ba pinruspa, kalanti ba pinruspa ihayang asam. Tingidan kata kajigit kli ka bakraw. Dito mga kung tawag na lirong pi. Ngiti Madan lang hindi kibirong ba, kibapinsko, pangidong kami katang Madan. Ki officers na po, sports department. Abang ipa ki proposal ki prepare, manipin bagi hunsam na jo kani kadong matang, gidong kam kata ka Madan ka bapura. Kila, pag-practice na kapor sa kapor. But kila Madan kata ka career option ng tarjong ladi.